Tabuk social media wa kaisa kok market viral hing tongkha India wa energy lockdown Ungnai na yunmani phiaba o energy lockdown abotamo buforo lockdown Ungnai tamoni bagi Ungnai phadi chingtine amno kahamke sawi khana renai Puliano Noro Saurne Tabusu Zorate Energy Lockdown Ungnai Hene Kun official announce abake official notice ba Rizayako Munksapar Kajayaku Direct Unka Energy Lockdown Ada no abake India Munksa Kunu sure guarantee kuri Amosuto Kobe Koksimi Energy Lockdown Ungnai Ungiman Hone Salaitungu Piaba Jodi Energy Lockdown Unka Hankai Amoni reason Karon Tam Ungiman Number 1 Karen is hot problem Unkaibo Energy Lockdown Ungimanu Karen belai overuse kaisa kahankai Karen problem enggemano example kaisa area abake kamio ekshota poribar nok tongu amo joto eklogi AC fan TV motor charger amo kahai joto Karen beje samuka janai eklogi no use khalai tongkhanke o jagao Karen amse power sotoni manglai pressure kalai thangmano Hinkai belai Karen overload engkhanke a Karen gang tamungneba Karen gang patio eba Karen gang minus plus ngo Karen gang ni jesamungsa khamai thangu amo nung ang singjoto nugui chemono overload Karen use khaise khanke ama hai Karen gang go problem angmani nugjagu Hinkai ama kahai jorano je safety ni bage hai ko Karen control khaina bage load shedding khajagi manuta eba ke kaisa jaga Karen muthagi kubuni area jagao Karen rohorjagi manu aro kisa ayeng kisa ke Karen bagjane jate overload angyawi control khaina bagi amono hono load shedding te government ni bukaktibo power saving rules namjage mano amo hinke extra light of use ta khadi nangmani light chimi use khladi and bazar dukanok jatina off khanya nangnai amse kareno use ta khadi amo kahai role government ni bukakti khajigi mano abo kahai kareni jeta current short problem angmani tino energy lockdown angemano te ching o jaga norno je energy lockdown khake boma hai problem phanyo boma hai Karen use khaimano boma hai government bukakti rules namjano ching o jaga noro sai khnarka Karen short angmani bisingtibo energy lockdown angemano te energy lockdown angkhake a jaro Karen rok load shedding khajanai or kisa rohjana ang kisa rohjana am hai khajanai hirmani kokta okay phati number 2 amonke petrol diesel ni problem angkhaibo energy lockdown angemano bahake hinba India wa je jagani petrol diesel sopayo eba ke petrol diesel paitu bo a paime jago mungsasek war eba bulai tongle buthar tongki haikaba mungsasek juddota juddophan ongi tongkha ke a jagani petrol diesel pai India tobi manglak a bagi India o petrol diesel ni problem ongi mano abni tartino India o energy lockdown angnani chance pachingo thangi tongkha te jingjoto saimono India o boroni petrol or diesel bisik sopai hinmale Russia Iraq Saudi Arabia United Arab Emirates or USA manike America amono karibo gobama desh ni petrol diesel no nahari tongo India o te jodi kubuno petrol diesel short kom angkhaise amon olo energy lockdown angkai mano amosi jeta man ko khenke sochini tra baitole manasong nor henke amsu jora kahamke khana bujino man khana India o energy lockdown town ni bagi angkai man number 1 current short problem angkai bo energy lockdown angkai mano number 2 petrol diesel ni problem rok angkai bo energy lockdown angkai mano phiaba tabusuk jora energy lockdown angnai hene mungsasuk official notice haigaba official announce khlajagya ko lockdown angnai ta angya ko guarantee bo koriku amo sudu public lokuro kokbai kok simi sajagi tongmani nokha eba kya kokbai kok simi sawi viral khai tongkha and chini video na tone dara by tolte manachong chana kebamana comment message bo khaisaka energy lockdown adangkha eba bahaki angnai among khenge tamo bomti problem no hanino kebama bor comment message khaiba saka amoni paino sangti norno of video jaga clear kamge sauri mani tei jodino energy lockdown angki thangbo emergency ni bagi roksimi nangma jaga hospital roko current dijanai or ambulance te police ron bagi simi petrol diesel nangma samungo thepawi rijaki manu amono kari public lukuni bagi hinkai joto manine short engge manai ebake Karen mo komanai petrol diesel bo komanai office school ni time system ro bahino teruk selajanai je energy lockdown angkake online work ebake work from home amo bo hanyo khalai janai ortek office tonai te ortek he nogotonyo samu makhani amha system ta men ko khenkanke je nangma samuko sime government ni bukakti apply khajane ebake government dok sakalai rinai je o jaga current dijanai o jaga tei rijanai o jaga wo petrol diesel dijanai ama ke government bukakti je nangma samuko simi theba janai hano jeng hai normal borok ni arong ke to
tei tamo sanai ba petrol short ungnai diesel short ungnai current short ungnai tei bo short ungnai ama kene jora lanya nangsinai ta phiaba jeta kubui kok hindi abake main kok hinke amono tabosuk jorate kono official notice rijagya ko energy lockdown ungnai te angya buskang salo tamono angya amo kono taho jorti notice rijagya ko sudo kokbai kok simi sajagi tongkha energy lockdown angkai mano ungnai hinai কিন্তু বা কোনো জায়গা অফিসিয়াল নোটিস হেগাবা সেইব রিয়াকো গভর্নমেন্ট বখালगिबेनो साकले रियाको जेप्रो एनर्जी लॉकडाउन अंगनाय हेने जेसा मुंसा लॉकडाउन फनोटा जेसा मुंसा अंगै थामा गभर्नमेंट बखाति जिं ऑफिशियल मानो आजरा चिनि भिडियो नायतने दारा बायतोटे मनायसनो काहामके अपडेट होय जे ताबुक दर बुजिर बाहाकेनो बुजिरनाय आबगे नर चिनि चैनल कताल नखबा सब्सक्राइब खलायै लकी तोंदि ते भिडियो जाजाखबाय शेयर खायदि जों नर बागि आमाय अपडेट तोबुनि दङो फियाबा ताबसु जरते हिंके कोनो ऑफिशियल नोटिस रिजाग्या को एनर्जी लॉकडाउन अंगनाय हिनै आमनो मेन को खाखलाव चिनि भिडियो नायतने चतो तारा बायतोले मनाय सं नरक ताबले काहामगिनो बुजिमां खाना हनै ते अ भिडियो नि बिसिंदे अपडेट दिमानि नरक सासखि दंखबा भिडियो नै शेयर खायदि चतो तिप्रसा लखनो काहाम हेमे नुगै खनै सेमानां तुं हामबाय।